tariki 31 Mutarama muri mwaka 2026 Uwicyeza Pamella arimo arizihiza isabukuru ya 26 ko yavutse tariki 31 Mutarama mu mwaka 2000. Kuri uyu munsi w'isabukuru ye rero umugabo wa Uwicyeza Pamella 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 mu rwego rwo kwifatanya nawe kuri uyu munsi we udasanzwe yafashe ifoto y'Uwicyeza Pamella yifotoje umunsi wa mbere bahura akaba ari ingi murimo murareba amwifuriza isabukuru ye y'amavuko. Mu magambo 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 rero yaherekejeje iyi foto yagira gati: iyi foto yafashwe amasegonda make mbere yuko duhinduka ikindi kintu kijyanye n'urukundo. Isabukuru nziza mama Paris, ndagukunda bya hatari cyangwa ndagukunda bidasanzwe. 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 rero na Uwicyeza Pamella batangira urugendo rw'urukundo muri Kenya mu mwaka 2019 akari nabwo iriya foto mwabonye yafashwe. Nyuma yaho rero kuva umunsi bahurira muri iki gihugu cyo muri Afrika y'Iburasirazuba ibyakurikiye nyuma yaho n'amateka ngira ngo mwagiye mubibona. N'amafoto menshi cyane mwagiye mubona na video agiye atandukanye mwagiye mubona byinshi cyane byagiye bivugwa mu itangazamakuru ku rukundo rwabo. Kugeza mu kwezi kwa 12 mwaka 2023 ubwo The Ben na Uwicyeza Pamella bafataga icyemezo cyo kwereka ibirori inshuti n'abavandimwe bagakora igiko cyabereye muri Kigali Convention Center. Ngira ngo mwese banabyuka ko mu mwaka 2025 n'umwaka washize Uwicyeza Pamella ndetse na 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 aribwo bibarutse imfura yabo n'umwana wavukiye mu gihugu cy'Ububirigi ndetse bahitamo izina rya Luna Ola Mugisha Paris. Ni byinshi cyane so uyu munsi rero twifuriza isabukuru nziza Uwicyeza Pamella uyu munsi uje imyaka 26 y'amavuko.